Umfundzi lofunza libanga lesiphohlongo ugwaze wabulawa ngulomunye umfundzi lafunza naye ePolosho High School. Laba lababone lesehlakala bayati imbangela yokuhlaselwa kwaMgaye. Ekseni vele kolenye class lamaXhosa grade 8 yabo abale classini kwafika mina ngalamola yakhumbula bwe ngafike ngalamola eclassini labo bekola uboys nomunye umfana yaphela indaba kwaba ibreak ngebreak kwangazi kwenzakalani kwafika ngalamola nose bebapaka omunye yabo like nakhona ukumpaka khona kanti bebafuna ukumshaya yabo ngalamola mina mangilamla kanjalo unewuza ngokugijima Qayiya yafika baleka uGP abamba unewo yabo phela kanjalo kahanjwa yathi makwesikubele emaklasini asise officeini labe bakhona nabe balamula yabo makuye officeini unewo bathi ujump gate le angibonanga mina ukujump bathi ujump gate phambi kwama security usengakacaci ukuthi yini imbangela yokuhlasela. I'm saddened that after almost 1.5 hours I don't have answers of what happened. What I know is accusations of drugs in the school, accusations of gangsterism. Umndeni walomfundzi losola ngekubulala usatfukile ngemuva kwalesehlakalo. Umntali wakhe longakafuni ukudzalula uthi lo mntwana bekamuntu lotfulile njengaloku akakasa akhombise timpawu telidlame phambilini. Narsi balungana tsena school a re tsebe nix ka di gangster le re tla re eta ke ngwana o raita re tsebe nix o rwetsa la lo mndeni uthi awukakhoni ukukhuluma nalomntwana abo usukela kwendeke lesehlakalo. Umndeni wakaMgaye uthi utomela impendvulo lebuya etikweni letemfundvo akaze abe nalo udlame even apha elokishini ngoba uQayiya ngumntana mhlawumbe ohlala nalapha kokwapi ngumntana westrato ngumntana ohlala ihlele ekhaya azange kwaba khona netyala lo mntana okuthiwa unyolwe nguQayiya phakathi kwamehlo. Qayiya ngumntana nje ozizoleleyo othumekayo qha. Lo mfundzi loneminyaka lelishumi utovela enkantolo yamanje yaseWenberg ngalesithathu njengoba ubukane nelicala lekubulala. Lomunye umfundzi usanza kubulawa eMpumalanga njengoba kuhlukubede ngekunyembenyana kwabafundzi etikoleni kutiniketa emandla.